Kisgi ki balaleng ki men barim ki datu ya kahong haswara ikin shim kasning kakrawan lain nakasang kama haka jingjanai kenang bapa tengkan ba. Kublai shibun pi bar ukhet ki baju pet yang channel te na ai ngo ni kong sabe ublai ubala ai nga ka met ko ki bakia but kublai shibun ro pi bar ukhet ki bala ju ya sngap ye ki jinwai ki jonga te ban bi tu bia sei sin ngadi one job chocolate ko bi tip ngadi itai baju ruai iba pi ju sngap na ka po but kublai shibun ya pi Natalian Kasi Chronicles kumju ya katim ko jong pi kong namda ka jing tulai pol ko jong pi banjit yang ha ni ka milit ha ni pinta klip mak ban ya keren ha ki ni ha ka ni ka channel ko jong pi lomba ni ka por ka kodor klap lai por ban ya keren ban ya pli jong bot lagi ni ki benta ha ni klip mak Ken mau mo tang jing it an ngam don bala ben hun katum jing yai kapor jing daw hati ki babun hashuwa ba pinjam hey tu daya pech ngai na jing so bha ka do pin sa jenjar ela shai ke jing slang ka jonga ka long bet na du irtai badang jin ti ngala sedang ban ruai kum tu ti jing tem ruai sedang ban tem bet ke di usnem araja pra aja shpo kum tai ka bangala sedang ban tem hi gitar ada kelas 7 kum tu ti ngala nang malumala ban tem te itu ipor la manong ngala sedang ban ruai ti itu pede ha gitu ipor pede ngala shu sedang ben hai mani tu ilam koi ai kuntu ilam juruai na ya gitu ipor ngala sedang ben ban ruai kuntu tang ba shulong ba ngimwan na ki ngesem ba bit babian tu sangtaru ni email tingilan tan email tela pene pesan tan email himarwe ti hadin tu kejingan ti kelaya te ngala sedang dala kami hem tu la posista ke bakat pra ka kelai snem tu ti ngala sedang ban ruai ha kini ki program yang mani ti dan jing seng he kum tu ngala ai nong kum ki jing ruai kerpang ni kum tu ti hadin tu ki don ki bayas ngutenan apo balang em tu dak yat ho ki khot yang ate ki khot yang tu ngitan ka ngi prabayanang baniatem tu ngi ali ruai keleng ruai gospel concert untuk liban tinggi tadi jing ruai ladi nganumput ngampat yola atau pon nomor 4 kamdi ke besuk dala li kelas su ban krisan bai kelas ni ban pelut pisah kita ki kam nomor 4 kumbalong kam ruai ditangka hak tu ki por kumijing setu jong anum long briu num long yu ken long kan cukut tangi kam ban le birian ban sultanat ti kajian khat bede andang ala adab degree da adab lockdown ti ngala melin ba ban ruai hari ini ban ruai status kentu ngabu status ki ap sultanat ki briu ti itu senam ru iji akum tahi ti ngasu ruai kai kuntu hari itu ngasngap te putai social media telah sutu beta wari ijin ruai ba tang lai pusikan ro ni jingkran ni batang lai pusikan na pisnoi badan dai kloi bai ba ban post sekeleng kari si kitu ki basung thu te kata kasdan ge jingya renti ha ba kidon ki perlok kini ki perlok pa kelas prim jonga te ki ong ya pemi no ni wai ngin sa ya rabi pi te kata kapor ni adon bai rap te langsung shit bai ken kata ge jing kwa long no wai bala tharang no sama Senam empi ka jadu Kwayo jingan api matayu Ladalong kamun banajrong Kasyengkrong mangakwa bapin Ngana plala di ngam don pisah da ban penmi kata jing wai ngam don pisah tang arah jari tenok te ban shoot music video tang bai lentir num dapra ti wala kata ki dan gi perlok ban ya yu misulong la kalong kata ka senam te dala mi ka senam kuntu ngam perkat ngam benai sakawiru ngam dapau ngapau katu ka itu barapat ru itu kibriu kim da itu bahara ti hriung tu da adep katu ya yo sakatu katu kinong nganang yo minsi batumi se jirwa hi kong thei ki jimari uta ni bakini paro ki music video jonga ngam la ada bande nanti hey jimari ngarapi hey jimari ngarapi baling kong ka jing sedang jonga hakintin la jong kadai ba
ki la don hi ki bayar wai mo nomor ba ngawan na kasinong ka ba hindi ka ba long thamai shu ka put ka tem ka dei ka sinong ka thamai ka ba ki patba ki briu ki nong sinong ki sutunat paban ya tem leput na du man la kaying pas man la kaying jan bun hi ki bayar don ki gitar ki jing tem khasi nomor ba yang ala kha penter ti kata sinong penter ka dei tembi ya ki nong tem yo pher ti ki nong ruai ro ki la bun hai ki mentali nong ruai sudah ti ka iga bangasdang ba de banong ektin banwai tin la jong kolong ba ngakwa banlong kata ka jinglong tenrahi kani kolong barong kata originality mo bandon hangi madangi le i no kamru agano ka feel ru kamdi banja ka jinglong tenrai ka jinglong paka tinata ka daw ngajit banwai tin sino pingkong yo mesti menong kum ki jinwai panar ti ke jinwai panar kal ki audience ki kala he ba beli ba ki wai tin la long kum bara tin panar paka bi tu balong nongsor ba tin sor tu lu yesu thu ba wat ngi se du se ne khin riam lu yesu thu te ti na ong te thai kanom kin compare la isok mo la ide na nong kendong jinglong baja naing hala kasmat casting ibatip ke shit ketiu ibatip ka kami mesim ka kende wan min nga rumah bang ada trang dik ba inong ijonga nadu ba puli ka subjek kasi nga sutanaan ba dilong kasi te haka nadu matrik lu ngayo distinction nang tang sutanaan ba ki kot kasi ba puli ti banthop poetry ru nga sutanaan ba ti kata ka digijing tho jingwai kalau adon sin bang adon interest ban top poetry kalawan lah kawan ke jingwai ter kom tenwanduri ke jingwai ru kal kom kenur kom ayuru kadebet ya ka jing kasu bangan tenwandur nomor beliba nganang benten tela da nang benten long kham su ke yang ikinong sinai jingwai bang ayo ngasu ken mau kawi kentin bang ba bangala long kristan te ngasu ken mau ya kitu ki jing ya ki shipho talen itu ti yaki ba u play u ai ba u shimno yo mo pindon kam ti hatu ko por na mar ki ko por nga ki balang ba ti yaki niam tu yaki balang ma bersang bali seki seminar ki jing tu teki shen ki che yu la danga tu ba sab ri ngam pindon kam le ka u la ai nga la su ba wai kam don jing map ne jing ngau sen nei ka thong na phang la shen rang kan tei jing sha gani kam dei full time ka don hi ni trei ba nga trei ka bayo na situation ni te ka nomor ba balle full time te la da nga long shulong ba ngam don ka tiala jong ada nga don ka tiala jong la long balle full time te nomor bali ba la mi jwa shibun nomor ba pet la ban mi jingwai shi bon da shong be hi ro long ti la ban mi lai sau li jingwai shi panai ke mo tale full time ro long alis revenue la kham don mi te nang tu wan ni kum ngi pat bom don tiar hab shania satu hab le satu music producer hab long hab de ke involvement jong ki breu ka dan bun ki ti kam la ban le full time ya dan kambing hi ban kesan ban ayu shawi kan plus nang ta ka concert ru kini live show ru ngam da sim rem than te ta ka dau ban ong ba gitu si banai yo lai sautli pade hayeng pade ki jingduna ki babon plus nang ta ngalili sha dang shi yo khon si khon ro happen nang ta sayeng la jong ro happen namar ba ban shui jindat do long kom ta mo te ni ro sayeng ni dang yaduna te ki bahayeng basem ro bayaduna te haka kampang ka bistom te ngahap ya te lang hap yakit lang ha kuno ko por kakamruai kan kut tang haki kindiat snap and plus santaru himla ban ai kaju ka basu bang di kita kisah wai ka basu best pe man ba tu mi jrai na ban ai ting don ka babang ting don ka bang sultanat ki ka shong haki no snap te ka jing than jo ka long ba nget sap mi jrai hi baro khoi ki lai kli chano ja sinu sija te nga sim break shop tu si phang te hadu mentar ki dan don ki jrai ki ba la record sa ban release itu
sama sulong ba pariopor ngam pariopor te nang syakmat te kedang bunyi ki artis ki ba ni lai pendai ba ya roilang kan te ngaku inti ba lagu no menta usne mengan kamla ba tumi pun jiwa katai aku rening kong kisgi lima pibawan kersiu daga gentin bajam haring kata dur babriu umat kibala jauh dari lingam laban klen nadu katu kasgi bayang apila lenden ka dukom thajwai bedeng di perkat ngan syukran kelum hamne di pekan tho di ba yo syukran kelum kune kalong ba ngam damut ban point as a artist yanu andre nila ban tho jinwai te kat ba ni ayu denre ban ong haga kitim jono di kamri ban kata mat yong bode kamri ban kata abade ya ki brio par ki ba shok sara tu kata chu mata udah ngasina daga kitinwa yo si don ikintin iba kiwei dat shakiwei ki jaka ki mong na ayu ada sina mar kan mau ngan ong ki ba la don kawei ka pasniu kin mau bi ye tu pasniu ti long ngamdi ban tho personally you dengan shu ajing mot kalong ba kum unong ruai kum nong tho jing ruai long nakaliang ka jonga ngam sui hab de ban ong ba ban bomburom ya duwi kiti ni burom lang ya kenu kiti dengar nakaliang ka jonga long danga sina kiti waru yo shudon si ki jingmong hangno la de iba haka kitin jongki kadi basniu ka kitin than juno kadi basniu long kila ban ong ba kata di kayu hat kata di bomblong sudah ba nganu beri picu kan di kata ai kejing ka message ka bang asu ban ong balai ba ting umri ka ba yu bong ko perkan ba menta ba ro ki nadu khulong kena ila sa churuai ila tembur juai lu stang du kot long ngam kwa kan ba ban yo snow ke ka ba abukut the whole song kabha Andrei hai tai khnya di basniu ki nadu khana khlong ki nadu thu bitangi te basniu te long ndi bang pendrem yo norway ndi ngap pendrem personally ndi ba kan tho andrei na syang bangin kiar ya ka ba shawi shakiwi ki ma apli ni kan pisang ban compose ji norway le la tin shinong le tin ke tin ka ba ni habdur lang ban sngap barokai tang kata tengah syupan mam syubu long yo imong yo mong manu long wat semua long kata di kajing semua kesana dia mengapa pendrai dia kata di long kajing semua Shano lang aku mapia protein na dikle hadik jadi tikumbala ocean kiblay tang lami pinadong baros nang unya ang ida dom ida kebitar ngatang syuem no ina kali ngasolka kala persanghi nulung ba katu ka OTT platform mo hilum kaya Henry panong yangi kinongruai katu ka OTT platform kamdon jingmut nomor bali ba nahaba ka jingruai na YouTube rumibu hapo OTT rumibu te ngasu kwa ban ong ba lo sang to ka OTT platform long da perkhat ting nganu ban ong ba long kalong thamulahi ban bu jingruai nomor ba nyar ko nyapo Netflix apo Amazon Prime bandon music video tu kamdon jingmut bandon so tenan banong bagi pajba ki yo ban pet ye ki film kasih tu kata ka kau jingmut kadi film kasih ya ki serial gitu ki ayu short film kapiang palang andri banong yangi kumkin orwai kan nonton jingmut wasting ya kepisah ban siu ya ki orwai hang tu ka views pete subscription channel dan ye te ngasu semua banong ban jingmut long nakaliang sarkar long ba haswa shubu lada jinda ki observe pura wat benia konsert ya ki filmmakers ya ki ngi ki ay nong ruai ki nong put nong tem da kumnu ngi ne ban kintiu yangi kala da khampa te narbale bah ngapet menta ngapat ngamju tip video shoot la nan tip video kumnu aba ngam tip ka views point aba YouTube la tip te plus tangta kapisa ki surkar na ikan yo bisa ban siwi ni pate aba yo nang tu tinggal si ongba lada ka surkar ka kelaka dan kam ka sngong ban ongba ka kwa ban kintiu ya ka tem kaput ya ki badon sap akarwai sio ka adi ban wat ban pha la ka ai bit ta ka wi ka kinja la ban di ka seminar la ban di ka program di ban lum ban lang i ang tungin ya ai dimut kan hakano ka benta ka badon kam and plus tangta kini ki local festival ki ba ai platform ya ki kena lajong la ni ya ki bri lajong
marba menta la bat ong no banshu khot ye gibriu na bar sutanat balong ba ka surkaru kayo revenue nya kam tip kinyo kanu reina kalian ga jungi pade kum ki ba ruai ki ba put batem ki ba nang ni na jakala jong kimyo platform niyo ka platform ndai balong na kalian ga government ka di ban aikin di last time ni lehi gitu ke festival ke tiwi jong di katuru ngimyo sponsor na ini apa sang ndai ngimyo ini di ni nakalian ga jongi ga basusi ka long kaf ni siltana ga jingkashan di pajba ndai nakalian ga jongi pate la long la edunong tala edunong boni te kai ka bang mut panong ban keren kalong ba ka sarkar di ban pet benia ha di bat ka yo apa di bat ka jing ya ka no ka benta ha di bat ka ban kentiu ya no ha ka no rukom namar ningkong akasinjam pilar panong ban sim ya kanekala bong ban kentiu ari piti ban pet benia pade ban examin bha ya ka plan kanang ba ka kentiu ne kam kentiu nama menta kumbalong na itu ti platform ya ki filmmakers ya kini ba sna short film kai ayo jumtai war ngar was tanah pa bentai te kino kendong kla ayo bentai la aja ka to ka ba kopi tu te tu apa itu derang ta kini ki ba pemi film kila submit antu alis kla ayo kum ka revenue nam ta jungki be menong yangi pade don kam ta kawekin sibuk menta la banjinda ka sarkar kai rap ingi ban ai dak sikum ja kum menta la dangang kwa bu studio kwa ayu kasukar kadi ban bu sibu lara manong kum ka kinja skim le kum ja ayu kai yangi ro ban nila ban ayu long bala ban de apply hakinu kinu kipon te kan balong ba subsidi kum ta ka balong kiwi ki skim kum balong bu kiwi sibu na agree kadon kata ka skim te kunu na ka as an culture kadi ban don lang yangi ro ngam tip yo kadon ro ndrei kumban ong menta long yaki skim kinu skim ka ba long ba ba tip tibun ki skim ndrei ba tip te kata nga su ong bala da kadon ru lesing ngahap buat jing tip hananu ban yo lu ban yu te nakali nga sarkar su ko tai long ba haga kerteng jong kinorwai ngam kren yal di simen ngam kren nam ta jong ai di ringas ngo ba nakali nga jongi ngidon kam ya ka platform ka government ka ai yang imanos na kata kadi galong ba kan ngaru ngadong ba ni kanpep ni sulam kada ya ki banabar ka don ka platform ka babiang ka stage ki yo experience ka babiang ki yo ya ka lighting ka babiang ki yo LED ki babiang hindi kini ki jongi pade 4 don ka wi ka festival na kaliang government ka banlum banlang ya kini kinorwai kasi tengas ngum pandong ba kanilang ba ini je keren ko sungi na kermen bakan pet kan po siya po ki badi pet ya ka art and culture barkumbolong menta ya baro khit ki festival ashu dakat tourism siya ija ka arts and culture long kumtak ay siya kumikini ka di banle ka arts and culture kamdi na menta tourism kamdi ka bah jang tourism ban pet ya ka music festival kali ka arts and culture te ka nga sunguban ang mga buo si kilit na kaliang comment bari ya ka arts and culture ba siya nu ka ja sibu da ngirong ibte bakal baro khit menta sibu ilit program na po naga government ru ngilit ngiha ya lumabi jongga tourism department di ka arts and culture par kabadi hop man page kani kamja kaja tila daya kil ado ni perlu bali wad jingera bro judan funding judan man le program judan te asum nong ba ke department na kalinga arts and culture ki ban kindit ki ban tip kin ba ka di jungi ki ba aga di feel kamdi ban le sa ko pat ka department ke badi page ki department yang ni ka feel ka di ban ya bit ban ya dia bit tang selain bit ban page kani kenang ba une bo plir unyo kamlang page menta baro khoi ki di department habini bat ka arts and culture matala isu athia ka department ban kentiu ya kene kadi ka arts mudon kentiu show marbelai ke department kala isu yo athia mudon patre ya isu trelut ka tourism tina kali nga jong on behalf ya jong ki baro ki niki nongwa ngasong monong ba ka arts and culture ka kamdi ka kamdi ka banta jong tourism namar ba banwan ra banbu se ka tourism department ka aktif kung di banya ngri yangi pate dan kam kin yang iro na po ka arts and culture department at least organize ka way ka program ay bikan long be malaus nem kit sinis nem kala banwan hagadur bangin kentiu be tangki lokal artis be ay ki ka stage tapi mla pan khot sibu mentaus nem pikot ya san ngot rimon
hadi next year pikot sa kiway kumta kan long kum balong kiwi festival ke kinagaling so nga naso kumta kinagaling sukat kan jinda persang bande kini kini ban island ba kinja workshop ban ya kendo ban ya pli jumur kumno ban la ban magli ba kani ka kamruai menta kala long thik kum ka kam desu ban ong ka ba ngile tang ban pensumha ya ka jingkwa la jong tinagane kamruai na kam tem yo pisa yo kam ti sibuk la daily ki baton sam kinki kinom kut tang hanir ti kimi inti yang jongaru ngak minti ban yo iba kini badon sam ini feel lah katem na akan nuru ba mdi ban kut tang hanir kadi ban kiulang ke in ya poilang sakathong in poilang mdi ban kut tang la si syaba marba kani ka ban kut tang akasi plus ka kamruai ka kamsio kamdi ka ban islam pi ti da poi shabar pade at least kala long la kambus ken ya ka kam ko jong piro long ya ka jing yo jong piro kala ban sutu long la kam imja shibut long katahi abidi baka sukate katahi ko mo omene ka kam ban ong ban pe ha ka rukom ka babyang ban kentiu ban observe mdi ban shu le plumar nang ba kanom don kata ka jing dunong ha ko bidi baka jing kare kan kuno ka bakile Yagi badun sap pila ban yarap nakalian songaru ngajo ombek tadi ba don kala labit ban yarap te naiti kumiki keparo pensyuri kulmo pila ada pins don igi di sutunat ban ruai berthiru at least ruai gospel papila no sap zumpi kadi kata ya be long be ka shania be hadi persang ban penthmai ke igi pila man kasni persang ban penkela sibuk menin pila ruai kumtu lapis ngo ba katu menin namar bangi ki no ruai ngimju long ya ka jing biang ka jing ruai ni puli ya ka bala de sibuk ya na katu ka jing ruai kalong kumtu next song pemah kumtu long tai dia ki khun samla ga jungi na shu so barang bam di ya tengah kam ruai bar bar khun nyom la man ruai dia shu so barang pakajat pentri ka dan kam ya ki bri ki baterai stom ka sa jure ko kam te ya kena samla jungi ki ba durian ya kena samla jungi ki bingan ki batib ki kli but kani kong ba kasap kadi ban kan menta kasap ka aja itu da pidai pidon ha kasap ban trimesteri ru lele pentibit ya li to kalai la pidon ha kasap kum ba drojing dro lele pentibit ha to kalai mentai watangi jing dro dur don bathi ta ka phola bila i don ba social media don ki don batang ban bu hi gitu deh ti kasap kala ban aja yu brio ti ka pen im yu brio la dau pun kam ho ka ti kata di komisi sunga ya paro khat ikna samla ba ka jaj bedri ko don kam ya ke jing tre juli ikna samla don kam ban kini ki bala ale ki bala he atau standan do kini tan kino pranti hindai don kam ka jaj bedri ko ba khun samla ki thi kadi jaj bedri ko ba mentoi la ban ong long mentoi ken ban ong ba ki kena sama kidi kala we la takip ki te kata kadi mesti sunga la tapi tre ini kam sngo sarong la ka jong kam ai ba kam dan ki ba fi sngo try kaminin kala man feel ri kala shai la pidon ki jinge le ki stom kan pa uso ni ope adanga nga inja naga kamwai pin inja be naga no kam tu tre la ka ki tip pidim su tu kan ba pidon sa hai ka be ka long ba ni ki mi ki pa ting ngim yuri ya kai ba ukun dan kasap te ada ukun dan kasap kum arkitek puli doktor kam non don jumon na kalen pi kita pili man pi tu ba ha kanu ga interest ke udon interest no ukun ne ka kun dan interest no te tanggawi kinong ba blade ku do na kayi ga sam jonga sa kayi ga sam jong pi kinong pe barokan nang ya keshan ya kinong ruai umi tangyanga na keshan su sarong banong ba kiting tin haba im ka kitin im ka sa tan rio tu blade ku do sa isin keep subscribing ya ni channel saya share ru kali ke channel tumai
ya keremen batin ya subscribe parok kang ba kinwan ba kinu ki wepat ki jadi keren ki ba lagi ni pokmat ki ba tin saya so kana kumlei shibun sia ngila nang hiar nang roi kan kum kajung hihe ni san lau rius pa ni dum jingpang nang karoi kan banang ni kisni bakta kam tam ka berkat bukun kasih hei kukun kari tu kendit ben riu jing syate syakum babun kum nung